Nina wasalimu nyote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ndio niko hapa kwa siku ya leo kwa kuexhorte kidogo kupitia neno la Mungu, na inawezekana uko na mizigo mizito ambayo iko mzito kwako, ambao umebeba na unashindwa ufanye nini na haujui ukimbilie nani. Lakini kwa siku ya leo ninataka tu nikujenge tena katika kiroho, katika safari ambayo uko napitia, na maneno ya Mungu ambayo tutazungumzia siku ya leo yuko katika kitabu ya Mathayo sura 11 na mstari ule wa 28, na nitakusomea ili upate kusikia exhortation yetu ya siku ya leo. Na tunasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mathayo 11 na mstari ule wa 28 inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Amen. Amen, amen. Hii ni maneno ya Mungu ambayo nataka kusoma kwa siku ya leo, na ambayo inatupatia kama vile shauri, ni juste tu exhortation. Na inawezekana una mizigo ambayo unakuwa nayo na inakushinda, aujue ukimbilie kwa nani. Lakini neno la Mungu linasema kwamba Mungu yuko anatuambia, ama Yesu yuko anatuambia, aseme njoni kwangu, aseme twende kwake, kwa Kristo, na yeye atatupumuzisha, na yeye atakupumuzisha. Na atakupumuzisha na nini? Atakupumuzisha na mzigo ambayo imekushinda buzito. Atakupumuzisha na mzigo ambayo umebeba. Kwa maana iko nasema, aseme njoni kwangu ninyi nyote. Anasema watu wote ambao wanakuwa na mizigo mizito. Ninajua uko na mzigo ambayo imekuzidia buzito, ambayo umechukua, ambayo umebeba katika maisha yako, na haujui msaada wako unaweza kutoka wapi. Lakini neno la Mungu nasema kwamba sema njoni ninyi nyote ambao mnakuwa mnalemewa na mizigo mizito. Na mizigo sio tu kama hiyo mizigo ambao watu wanaweza kubeba kama vile saki ya bunga ama saki